Situacija na europskom bojištu, rat Ukrajina-Rusija, blago zaglavljen uz minimalna napredovanja ruskih formacija i određeno njihovo povlačenje oko Limana. Međutim, to pokazuje da se taj rat jednostavno zaglavio sa velikim žrtvama i trebalo bi učiniti sve što je moguće da taj rat prekine što prije. Međutim, nijedna strana nije spremna odustati. Rusija inzistira na tome da te 4 pokrajine pripadnu Rusiji. Naravno, Ukrajina inzistira da se to vrati, uključujući i Krim, a čak je već i prije Trump spominjao to da Krim ne dolazi u obzir, mislim da se to jednostavno treba gledati kao ruski teritorij, što je naravno promjene granica nakon događaja iz Jalte. Prema tome, to je problem koji bi sigurno vrlo teško bilo za riješiti. Ono što treba učiniti u svakom slučaju, trebalo bi spriječiti jastrebove koje postoje i u Rusiji, a postoje i jastrebovi u Sjedinjenim Američkim Državama koji smatraju da treba taj rat nastaviti. Ono što bi se moglo dogoditi, što bi se trebalo dogoditi, bilo da malo se bolje strukturiraju i Njemačka, i Francuska, i Velika Britanija, da pokušaju nešto utjecati. Međutim, već smo vidjeli da je Velika Britanija preko Borisa Johnsona, kad je postignut kakav takav preliminarni dogovor, da su insistirali o primirju, da je Boris Johnson uskočio u priču i da je spriječio potpisivanje primirja. Prema tome, situacija što se Europe tiče, ali Europa inače pala u zapečak, u svim ovim događanjima Europu jednostavno niko ne uzima za ozbiljno, pogotovo Kallas ili von der Leyen, jer jednostavno ti oktroirani kadrovi su se pokazali kao apsolutno nesposobni, a i tragedija je Rutte koji je kao novi tajnik ili sekretar NATO-a. Mislim, prema tome, to su likovi koji su u stvari jednostavno ne dorasli vremenu u kojem živimo, ali nije to samo za Europu. Pogledajte kakve mi kadrove imamo u Hrvatskoj, tako da tu ne treba se nešto previše čuditi. Hrvatsko uplitanje u taj sukob je u potpunosti promašeno, jer Hrvatska tamo ne može ni na koji način sudjelovati ni kao plus ni kao minus, nego se može jedino kompromitirati i sebe u nesretnim spletom okolnosti pozicionirati kao metu. Koliko smo mi sposobni u našoj obrani, to je najbolje pokazao onaj dron kad je pao oko Studentskog centra na Savi u Zagrebu, to je Studentski dom Stjepan Radić na Savi. Prema tome, mi bi se od toga trebali odmaknuti. Međutim, i u Ruski jastrebovi su nezadovoljni s ovim što se događa u Ukrajini, jer smatraju da je Putin to davno trebao riješiti. Međutim, taj sukob traje već blago u 5. godini. Rusija ima velike ljudske gubitke, isto kao što i Ukrajina ima velike ljudske gubitke. Međutim, ukrajinski dodatni problem što se njima praktički stanovništvo od 2014. kad je počeo taj rat do danas prepolovilo, zato što je jako velik broj Ukrajinaca napustio zemlju, a dodatno u ovim ratnim uvjetima Ukrajina se jednostavno guši u korupciji, svako malo ispada neka nova afera i glavni protagonisti nestaju u raznim zemljama, neki su pobjegli u Izrael, međutim činjenica je da Ukrajina također nema snage da preokrene situaciju na frontu u svoju stranu i onda bi u svakom slučaju bilo jako dobro da dođe do nekakvog primirja, da se onda krene u pregovore. Međutim, Rusija inzistira da ona hoće te 4 pokrajine i da Ukrajinci napuste ovaj dio koji oni još uvijek nisu nad kojim oni nisu preuzeli kontrolu i na taj način se naravno to odgađa. Međutim, Ukrajina također ne želi potpisati, a i Zelenski ima jako veliki razlog da to ne potpiše, jer u onom trenutku kad bude primirje bit će raspisan izbori u kojima će Zelenski postati prošlost. Najvjerojatnije novi predsjednik, ukoliko sve bude kako sad situacija stoji, bit će Zalužni, bivši vojni šef, načelnik generalštaba, koji se pokazao jako kvalitetan u odnosu na ovoga koji ga je naslijedio Sirskog, ali Sirski bolje sluša nego što je to Zalužni slušao. Imali smo jako velik broj operacija u kojima su Rusi zaokruživali ukrajinske trupe zato što Sirski nije dao zapovjed da se ljudi povuku. Imao je velike gubitke, ono što bi se reklo bezrazložno. Zadnje što se moglo naslutiti da Rusija u stvari želi postići mir, ali na osnovu dogovora koje su postigle Sjedinjene Američke Države i Rusija u Anchorageu 2025. u
15.8.25. jer kao sve je bilo dogovoreno, to su bili Trump i Putin, međutim ta priča se nije izregulirala do kraja. Trump se inače morao malo povući zato što je bio jako zauzet sa sukobom u Iranu jer je spašavao Izrael. Mislim, bez obzira kako gleda na stvar, Izrael ni u kom slučaju ne predstavlja zemlju koja bi se mogla nositi sa Iranom. Naravno, ne smije se zanemariti da Izrael je jedina zemlja u tom dijelu svijeta koja raspolaže sa nuklearnim oružjem, iako ga oni nikada nisu priznali. Iako ima TIA, Međunarodnu agenciju za kontrolu za proliferaciju i tako dalje. Međutim, jedina zemlja koja to ne dozvoljava i koja je to u svakom slučaju do sada uspješno izbjegavala, to je upravo Izrael, ali je javna tajna da Izrael raspolaže sa nuklearnim oružjem. Svojevremeno je bila velika afera kad je Mordehaj Vanunu, tehničar iz Dimone, otišao u London i u Londonu izjavio da Izrael raspolaže sa atomskim bombama. Onda je živio sa curom koja je kao slučajno pozna, lijepa, zgodna i pametna. Živjeli su zajedno, onda ga ona pozvala na izlet da se malo provesele u Rimu i onda ga je naravno, poslije su ustanovili da je ona bila agentica Mosada i oni su ga sklepali i završio 18 godina u Izraelu u zatvoru. Ni sam ne zna točno koliko je bio u samici, a koliko ne. I nakon toga još bio 5 godina je bio u kućnom pritvoru i nakon toga je pušten. Napustio je judaizam, prešao je na rusko pravoslavlje i nakon toga je neko vrijeme taksirao u Jeruzalemu. Međutim, on nikada nije povukao svoju izjavu i praktički bi se moglo reći da je javna tajna da Izrael raspolaže nuklearnim oružjem. Tom nuklearnom oružjem je pomogla i Francuska. Naravno, tu je jednim dijelom sudjelovala Južnoafrička republika. Oni su razmjenjivali tehničke rezultate, uran, jer su imali uran i tako dalje. Međutim, ono što tu je čak i Kennedy se usprotivio, predsjednik Kennedy koji je ubijen 63. on se pobunio protiv toga inzistirajući da Izrael ne treba imati nuklearno oružje kao ni bilo koja druga zemlja u tom dijelu svijeta, ali znamo da je vrlo brzo nakon toga otišao na službeni put u Dallas s kojeg se više nikad nije vratio. A i njegov brat kad se pokušao kandidirati kao bio u kandidaturi da bude predsjednički kandidat ispred Demokratske stranke, u atentatu je ubijen, osuđen je Palestinac i vrlo je zanimljivo da je taj Palestinac se nalazio ispred njega, a da je Robert Kennedy upucan u leđa, ali to ovome nije pomoglo, ovaj se još uvijek nalazi u zatvoru, već je prošlo praktički 33 godine se nalazi u zatvoru, a pitanje da li je ta osoba sudjelovala u tome ili nije. Rusija i Kina predstavljaju jedan pol, Sjedinjene Američke drugi pol, međutim Kina bi mogla dosta učiniti u tome da primiri ovu situaciju, da se jednostavno priđe stolu, da se dogovori i da prestane taj rat u Ukrajini. Kako će te granice izgledati, to je vrlo upitno, međutim problem je u tome ukoliko stvarno dođe do promjena granica, da će praktički onda se urušila cjelokupna arhitektonika Jalte i na taj način će trebati neka nova Jalta jer će mnoge države tražiti određene, recimo Mađarska je već spominjala nešto da hoće jedan dio gdje živi jako puno Mađara, onda ste imali Poljsku koja smatra da ona je već gledala, njihovi jastrebovi su gledali ovaj zapadni dio Ukrajine koji je do podjele Poljske 23. kolovoza 39. bio sastavni dio Poljske. Ta granica je nakon kapitulacije nacističke Njemačke ostala identična. Poljska je dobila kompenzacije Pomeraniju, Šleziju, 2/3 istočne Prusije. Ovdje danas Kaliningrad, to je 1/3 koja pripada tadašnjem Sovjetskom savezu, a danas to pripada Rusiji kao pravnom sljedniku Sovjetskog saveza. To je najisturenija zapadna točka Rusije, ozbiljna baza, to je inače bio nekad Königsberg, glavni grad istočne Prusije, mjesto rođenja jednog od najvećih filozofa
Kanta, međutim danas je drugo vrijeme, danas se ne gleda baš nešto previše na filozofe, ne gleda se na duhovni razvoj, najviše se gleda najljepši, najpametniji su sportaši, da li je NBA, da li je profesionalni nogomet ili se radi o ekipi koja je putem tehnološke priče se uspjela popeti i na taj način se slizala sa državom da prodaju podatke koje dobijaju od svojih korisnika, da prodaju što državi, a što drugim transnacionalnim korporacijama kako bi mogle formirati ponudu prema onim ljudima koji se koriste tim programima. U svakom slučaju Rusija danas inzistira da je ona zainteresirana da se provede dogovor koji su imali Trump i Putin od 15.8.25. Međutim, vidjet ćemo koliko Trump ima vremena da se pozabavi pitanjem Ukrajine. On se praktički od Ukrajine izmaknuo, to je prepušteno Europi, a Europa se pokazala kao nesposobna da taj rat privede kraju. Onaj ključni iskorak koji se dogodio u zadnje vrijeme, nakon 4 godine, i Njemci su se pojavili u Rusiji vezano za dogovor za gospodarstvo, to znači da se stvari počinju micati jer Europa mora biti svjesna toga da ona ne može funkcionirati bez ruskog plina, bez ruske nafte. Naravno da to ne treba biti jedini izvor, postoji Norveška, postoje druge zemlje, međutim činjenica je da treba biti diversificirana nabava i na taj način bi Europa trebala imati određenu energetsku samostalnost da može sa više strana to dobijati, a ne s jedne, a to sigurno nisu Sjedinjene Američke Države da to određuju, to sigurno nije ni Kamarila koja je na vlasti u Ukrajini, a također ni ekipa koja to koordinira iz Londona na ovaj ili na onaj način. Činjenica je da je Ukrajina devastirana, činjenica da je Ukrajina ugašena sa kreditima, što američkim, 200 milijardi, što europskim, 100 milijardi, što donacijama, ali činjenica je da također da je rak rana ukrajinskog društva, osim rata, i korupcija, gdje se dok jako velik broj mladih ljudi gine na prvim linijama, istovremeno imate jako veliku korupciju gdje se ljude te pljačka na sve moguće načine. A također i kad se ide uspoređivati rat koji Izrael vodi protiv svojih susjeda, i kad idete uspoređivati rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine i Ukrajina protiv Rusije, u tom ratu ima puno manji broj civila, iako je tragedija da iti jedan civilni vojnik pogine zbog toga što ginu, ali činjenica da je ovdje daleko manji broj poginulih civila kad se pogleda koji su to razmjeri sukoba, nego što su to u ratu koji Izrael vodi, jer Izrael jednostavno gađa do svega do čega dođe, naravno želi raseliti na bilo koji mogući način i proširiti se, pa čak imate sad prijedloge da bi se trebalo određeni dio preuzeti kontrola i više se ne povlačiti iz tog dijela Libanona. Međutim, da li će se to izrealizirati, vidjet ćemo, ali jako značajna je tu podrška Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, kako u Sjedinjenim Američkim Državama izrazito nepopularan ovaj rat koji Izrael vodi i protiv Irana, i protiv Libana, i protiv Gaze, situacija će sigurno utjecati i na Trumpa da pokuša prisiliti Benjamina Netanyahua, a mislim da su izbori koji slijede jedno od mogućih rješenja da dođe neko drugi, iako ne možemo puno očekivati. Recimo i Naftali, bivši premijer koji je bio, on i također daje izjave koje nisu baš u duhu nekakvog mira, pomirenja i tako dalje, kao ja sam ubio dovoljno Arapa i nemam problema s tim. Mislim, hvaliti se sa ubojstvima, to sigurno nije na razini civilizacije koje smo vjerovali da pripadamo, ali izgleda sad da je to ipak postalo kao normalno. Ako opljačkaš što više, ubiješ što više i prevariš što više, onda si ugledniji, ljepši i pametniji.